Fiania, you me va legit of Papa Macron, and Matana Quea, Mele Black, you put a black, you probably are come do, you put some black. Nkata, Ghana, Camilla Vaya, many Ghana and Camilla Fifio. Nkata, Nuna no Jimala. Kumansi, the Viaka Hopper, 2 years by V. Oakula Anwa, Aludada, Oi Solima, Le Kumansi. I feel more lema, Oi Solima. Ko the Viano Chacha, baby, we told me about the viewer, when I can yamulo, Koi Solibaco. Nada Bono Hajin to Totokwa, Alo Maunia Glon, Maunia Nojima, ko I forget, Evie, I will forget Ipoduki, ko Vada Silla the Viano Chandler. Near church waji ko kaka pastor na preach for ko be opa fike de via to over no de via di obi ame ha obi maku feel like maku eto afi na obi ame ha ko eto afi ki jojo gefia ko no va no ta chanvu ya mother no evu unzon ko kaka pokwa pastor pe bwenyi ala fia ko de via nyi akula evu ama any a day a little bloggy. I'm a gagber, the V 2 years, a pervy. You the via Kunema, a gomedy. Nkata. Many the via cacolo, go voir, walk check past up of Wama. Another 3 years, pervy, Yakula Fima, cockpeder, a perving, one of Akatapura, past up of woman. Eh! And Miaji the Gafia, and Yakpaga. Fike Ghana yima Ghana Kaminya Vai Ghana Kuma Dr. Kwame Nkrumah Honami Ghana Yami Lefia Security Ode Nkata Anuna no Jimala No fiabe usofola Ezan de Viako and the Zan de Viao ko nana Anu fiabe ipa solia o tule na Nigeria Tete agbomala ele kumansi Usofo minye penko areko gaka mila investigation alebe ya ho church apenko ya ho usofa la penko ya penko bia ya penko bia pa manya viu nkata ifia ni ava jojo fia ko de viso ko mole from 1 year 2 years 10 years 14 years the video ko mole le gata tukama nkata anu fia be usofa eza de viu ba ko honana alu ipe po ya ke zamole le soliama de viao yenye nu yaka ozazan kola nu oma miracle yaka omole fike ocho nyate penye be ma wuna usofo manusa fike nya gana yima ifi afadu to hanu chua obe usofo yaka la va ko pa le ugbo va ko nsan le ugbo va wala be ne va li solina ko ha de no nya nenema onya be usofo le opon kongban bo you va le pa hon ke geography no usofo va moi de pas comme le go no nyebe ya tefa to mula nyebe bala kada mulo aso ha osofo gede yo gbedumda yo le fedu hu litoto kake sir fedu ya kele Ghana fia wu de sia de ke vai nkata le benu na yinenema na ya acho ebe ma wuye ame acho ebe ma wuye ule no ga bu mi ame o minya na nka Yakob ya jikata vakodema la shoko mi ko amea anu bu zamola ejoka zam ele veduzam nkata le bonu no yinenema Africa especially Ghana fika yimiela fika gon yimiela by force onya bakuko no toti adokyo kran gbogbo be mautie by force onya bakuko na ponu nka fika yimi le fia onyebe amade pe via ka okpefuji alo amade pe via ka okpefuji 3 years e pe ton pe vi ple pe vi e vi la izi nenema alo vi e fuji popo la izi nenema onya aleke uchona kokona fuji akokona e vidia onyeba amade ke amado dimo pomolo ucha cha watiki wo de siande mo pomo afiti mele izolo onyeba ma unavi amade na chogbede ka peza pe dodo ama chogbene de via nkata
pevi nkata wanu ya kata na no jima fika yimele Ghana security on de doki omule soldier sori doki omule police sori doki omule BNI de doki omule national security doki omule Ghana nye ya kifi ba mawu ya kata le jin le dukoma amawu la fi afi me egbe echo nicho ikata de alakatu to me kariji security akala dukwa ya ma o sogbo nkata opodo na de security akala Ghana fi ya opodo na de awo nyemele politics promo menye politics promo lo me global nyeme vale jijo kokomo minyale oko amade na ajagbagba megbeto ewi akele mewo alo nti gban ekele asio ya no le de vi mo se alo megbeto no vi osi megbeto da yibo Africa nka Africa no anyi vaye alo Ghana no anyi vaye fika kuyi dukwale fika kuyi hikamele egadidi taya nkodidi taya alonka nkohohota amuwono jesiuta egapopo a nka mawu they have mercy mawu ne pondlani nami mawu Yehowa nsekata to ne pondlani nami wala iziolo anu ala jin le Ghana fia yemanya make blogo yemanya le ko blogo jama wonton be siagbegbe egbe oba me abu echo ame abu ame obu le pe amele jinu ame mi le April menye egbenye April 12 ame ke bule April ajama menya me violo ame ke bule epe ame ja menya me violo ame ke owu odopo ope part alo penti na no pitoto amenya me violo Ghana de nka dimele na me acho de via acho e bia plevuga pastor ya acho e bia onuga ya onuya ekeke to afi awo fifila ya still a police o le investigation gaka bribe ho vivo ro ata no me pambe do man hi usofo a ya zan de vio koho nane alo vako wonane spiritually ya would view a doma hi gaka because of bribe ya ka police o no ho alo security agencies o no ho da wasi the girl nya wa fanye wa fiti de kumavie ema no ga ma siam ko ga belema gaka bribe ta enu ya kam o no dule doma mula ma defa mbumo bia roke o sabade no nya ode aleke no nya wo viwe ma ye ku alo wu ko de vuma aleke na handle situation ya aleke na situation na handle ge ku botomia ta feel ne mi ano ne oteta nkata iya made fika imole iya manyi ya pomele iya pon hanele ye kukuga mi na na ko akoju kan kata gbotona chiji be le kike manu di ta ava kon no video amegbeton sikema wo Yehowa wo ava kwa savo nkata Ghana nkata leaders nkata enu gbeglan bese agbenu gbeglan ya maro mi chio ga ke so ya ke mi poa pla ya ke pon mi le gba vuvu tutu galema nkata ya mo mi chio ga ke sebi sebezi andre enu ya ke jova ya menye nu ya ke pon mi le gba amawu enu anyi va yi ga ke me boala chanva ya soli me bo gake nouveau me bo via bo mi be soli bo nkata nouveau na bo nkata kama unya de meke mi le ma unya okomna
ma unya no fia miele sanga ka miele ji omoa even Yehovah global that shall not kill megawamo nkata kwa megboto akpono via Allah mereke chogelemu because of a gaya kana dugba alo ape kana tugba ewe kana tugba emo kana zogba anyon ganga yo kana chogba alo nkata kuma uvovon megale hia mo amada pavi ma anye gbantolo here small one in here small one in here Ghana the kagbe nyapa leader so osusu troge wa chun la chitrenu aba awo elemi achun mi apodo pe libo ne mawu alebenu vondo lia yomu ogo otomo cho de kalemu be ne damade fa gbe da gba ohun atowa amada ta de da chomegbe ne damade to da gba ohun fa gba what a de da bobwe le chomegbe kemade nkata ni abonwu nonu hon nchu hon amesi amewon if you ever trust the view kwa machichio nicho me de consider the call nyonu ada abu but that's the feel ya mokwe yeah the same thing ebe cho church ba ya ba planu ni ava ila shama ya ko ipe vele ade ni ava feel ya taxi yo do but that's the feel ya 1 week enyi me de 1 week o me de consider the call yeah bu fi odidi America bu le pe ya sorry le jinu ya ma manya ma viu o katande elemebe edoma hia amado dola pem ateba jedapa nsi anu ati ajon edoma hia ati anu mebe amado lia service zebezandre edua edoma hia evu ati afui maybe ohole koji ala agbati melete pade gakede ame okata nu fiabo kata le dapa jema nu fiabo kata o le kojia nu le kojia de gbe pade de yin elebe mi apowe if you know nyebo jedapa kran le te pade kran gbe pade de yin gbe sian gbe elebe mi apowe fika gon amoyime security ore Ghana mi chun mi ko ma ovovon akọ mi ko ma ovovon mi akọ odo alebe mi adasile nu von ya katanwu ala bana he ke na wo gba alebe na buchom amada pe ko ma ga kan alebe mi abuchom yin o ga gba atutun to ja aba mi we ona ga kan mi buchom e chom la mi abuchoma ela bana iya ma mila amoso la mi onye mi va ale mi o ka viva ihe ma nyemanyo manyo mi nya la ka mi o ka viva ihe mu aso ha na mi ku ha mi nya fika yi mi lo no ko mi se be o alo mi amo pon bo no ku o ba do re mo chiri on ka o dudu ya ko lo ba o do adaka adado abado o ma gake body akwema ka gbogbo ya kele mo de inye amantolo biado ke oba fika yimola bibia mi arokwe lo Ghana elbe nu fon kata na tote mi jagba ya share video ya mi ma video ya ne de tepetepo ela bana ne de tepetepo elbe verse na gede mi apajima verse na gede mi apajima elbe nu ikanye nu fon ne mi poa ya sile gbo akana mi abele si mi le Epenyigba TV pon le eyi ya ma mi jagba mi download app na mi le YouTube mi la fima TV Epenyigba, Facebook TV Epenyigba, Instagram TV Epenyigba, Twitter TV Epenyigba, WhatsApp TV Epenyigba. Mi jagba mi download app alebe mi ata follow me for update the same ke mi akova mi apomoji yen to yo number Christian Adiabo alo service in yen konye ta akpena mi